Lagi banyak dia reply lah daripada saya reply story IG dia. Ush. Macam tu Okay. Saya tak mention siapa Okay, betul. Jangan target siapa-siapa. Aku setuju benda tu. Tapi budak AI lah. Okay. Ini khas untuk dia lah ni. Ini khas untuk dia. Tapi saya selalu reply nak tak nak je. Okay. Saya reply macam jual mahal. Hmm. Tapi sebenarnya saya nak reply banyak-banyak. Tapi saya tahan. Sebabnya saya hormat Abel kot. Sebab Sebab saya takut jatuh cinta. Kita orang pergi ke terpesong. selanjutnya. Pergi ke selanjutnya ke saya tak tahulah. Oh. Sebab saya tahu kalau saya gedik sikit dengan lelaki confirm lekat. Wow. So saya pun buat jual mahal. Tak apa, saya sin je DM dia. Kau ada jealous tak 2-3 hari ni? Tak ada. Tak ada jealous. So, Ni bukan awal-awal ni kisah lama lah. Ni kisah lama. Orang tu ada kau jealous tak 2-3 hari ni? Tak ada.